tamu. Kawasuri nyakura mongi wangi motende kod weche magarita kama jatend migao mochung'ne weche magarita e pacho ka Kipchumba Murkomen olando ni apedha ibiro chak timne jomaundu ma osebedo kanyayo nok magarita kwe gwenge ma Isiolo, Laikipia kod Samburu. Kolose boma ma Isiolo romo mane okelo kanyakla jokanyo mantiere sekta mar arita kwe. Murkomen oyango ni apedha ok bi timne mana jomaundu manitie gi gige lweny e tok chik kende, to ibiro timne oganda ma osebedo kariwo lwedo timbe mag maundu makamago monywando jopiny ma osebedo kanyiewo jamni ma okwal. Gavana ma Isiolo Abdi Ibrahim Guyo rwako dwaro mar timo apedha kowacho ni jodak makono osebedo kasandore ewi nok mar arita kwe gwenge makono. Tunachukua hatua ya kiusalama wiki huu kuanzisha massive operation katika sehemu hii ya kutarget mambo ya. Na ninajua kwamba nimepata calls kwa viongozi wenu wote ni marafiki wangu kutoka MCAs mpaka governor mpaka women rep senator MP wamelia sana kusema kwamba Isiolo kumekuja shida. Lakini sasa kwa sababu tutafanya ile operation tunawaomba wote sasa, hakuna mtu atatuambia kwamba watu yangu wamefanyiwa hivi, watu yangu wamefanyiwa vile, watu yangu wamefanyiwa namna vile. Hiyo operation itakuwa chungu, itakuwa ina target bandits wenyewe, wale wanawapatia pesa ya kununua bunduki, wale wanapatia pesa ya kununua risasi, wale ambao wananunua ng'ombe directly kutoka hawa wakiwapatia pesa ya kuendelesha hiyo kazi. Na haitafanywa tu kwa sehemu moja, itafanywa kwa sehemu zote safari moja.